Thaka ithatu umwe wa miaka 18 na bairi bari na miaka 20 ni baguchwa kioto kiao bakiorota atongeria bakanisa imwe nterechia Karamani bakiuga ni bethirite bakigurariwa isunti biao bia uchiari bakiringithanwa na wamba bwa thimu ya mushirika amona bodikon wa kanisa iwariuga ni mwingi jwa anto jwa ibaithukire nyuma ya kumaruka kanisa eneu umwe akugwatikana na thimu. Samuel Gaishima na Ntetweji. Ni ya kaniteno ya Baptist ya Karamani wadi ya Magumoni ikunju mapili nkorokunda kaithatu ikwerekana kuruthiro nyamu na atongoria bakaniteno areo moderator ora arugamirite rwongiro kaniteno rutero rwa kirima Kirinyaga Reverend Nathan Micheni Mwenje. Kuringana na achiari banda kaino umwe wago kwarietwa Kevin Bundi urano okuruba miaka 18 noe awatikanire na thimu ya mushirika umwe kancheno ara atongoria bababa mwingire ndeni ya kanyomba kao kamichemenyo karagaita wa vestry kuraba kuga arutirwe nguo ambiria kwinywa ichunche bio chiari athaikitwe bio na ndigiche iratu nyuma ya kuthaikwa na mikanda njara na maguru makonda asimisa kuga ole malatu yeta na bandere oyo mwenda na ngugi nugukora niyo kamanda asimisire mantha ikite makingusagia sehemu ciakwa cia siri na binya muno makendi ba makovi. Martin Mwenda na Collins Ngugi bonthe ba ukurubo miaka 20 kinyabo ibachoirwe na bathongirwe ndeni ya vestrenu arakuringana na ripoti yago kinyabo bambirie kuonwe runkure warura rwonagwa Kelvin naringombe nginerwa mame aunthe kumama aunthe nero ni ananguo kana temburero akimbira ndute nguo no bona uriro akirato semnyeti ina Samuel gamba no ara mibinya nake ngurenga to no ara ngujete na uriro akirato achiari baana baba bariuga mbujago nio yaetire atori na guka bathatu baba batharua ara achiari baba baugire no mwanga ana bago banenkanirwe njarani cha bodichi bantu akubandi njetaino naruta wero akuringa mirango na nkundi kwa rugorwa ura natwikire wa kuona kucothereria kugu nethere ciana iteme buto mwana omwe mwikire mutegatagate ka maguru mau mange mai mobe na mikanda na ndigi cia iratu kunto ko kananie nikumaya bunge na cio nathie nethira mwacha na muntu gwetwa Chame tawecha buchibo wetu niyo negwa nataka ni muringa makobi menge muno ali chibogu ciani tabo ta kuthie ciana ciagenda ta ciana ciuma kurua thaino ende bari uri thirikari ithungire onto bobo kenda ana bago baona haki yago ni na peni muno ni ta muciari nonto ciana inwana ni ciarirwe ni ibibinywa onto itekaro giciana ringi tocio ke ciana cibitari cia muntu amacindano ciana cie muntu acindano kinya mwana atae murwaru wira uyu unde maruthagira ciana ino ti wira wa kuruthira kanithani ni wira wa batie wakorwa kana gakwambatikana kaina mebia makuia seria ekekua gakambato gakabirwa kuria watho ubatie kwigua ugiocerwa atua tutikuga tutiana itabetia ana tutikumaririria tuga matabetia Yesu ni mabetirie lakini nikimochire atua ya gwacha ciana rindo mama ruthokagiria kunya mwiri ani kanithani tukiaraniria na mutungatiri Micheni Mwenje na reganite na ndeto ino ara akuga ati ana baba baturirwo imwingi na ati bota atongoria bakanicha ikubatunyukia babatunyukirie ariuga Kevin Bundi awatikanire akiendia thimu enu ara akorua abangire kuringa kathaka agukinya barabarani anto bantora bamwikira mpeni na kuambiria kumutura. Hakuna mtu aliwachapa, hakuna mshirika, hakuna ndikoni wa kanisa, hakuna mchungaji aliwachapa. Sisi tuliwaokoa tu kwa kugarirwa na round speaker nebo achiokire hagochemania na mob no bora gukibwa wegarekire na barabarani akena cio karinge kanithani angaritie acio kanithani ngaritie nebo ruya chaga twethera festire atwethera festire ndira chiokira gweta mara maiyaga na moi mwana chingi chiri imoni chingi chiri nacio ciambiriria kugirirwa no tukwaraguga na binya na cio rira ciekarire takai kwenda kura na cio ciacemania na mobu na barabarani nebo twachukire twita kanitha twabanga kumatethia kumasave tomaiga festire wakagita ka Kevin Bundi na Martin Mwenda baranari toba form 4 batikuthi cukuru nontobokera aciari bako bakuga baregera utungata wantugo cibitare ya Kanyakine kaunti ya Meru. Thirikari itutethie nontu mone mauga mai na mawakiri mao
maria anene ma makanitha makugirana bale na mau mange mena mbia cia kwandika mawakili. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Geshima.